ahanga turaza gusimba kuko Makenga ndakubwiza ukuri yamaze gupanga plan neza. Bimeze bite rero wenda mu gihe ngitegereje ko abantu muhagera ngo mbahereze idonido, mfite video, mfite amavideo atandukanye y'ibyo abajenere ba Kisekedi bari gukora kugeza amagingo ya, mfite video zabahishwe cyangwa se zitagaragaye muri cya gihe cy'imyigaragambyo hano muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mfite video hinjiramo utavuga rumwe cyangwa se uwo twakwita umugambanyi w'abanyamurenge wabavuyemo. Uburyo byagenze mwarabimenye, ibyo nabyo ndabifite. Dusirime ahangaha ndagira ngo tugendane gake gakeya ariko nanone tunaganira. Ndagira ngo tugendane gake gake ariko nanone tunaganira. Ndagira ngo kabisa aba ariko tubikora. Ndagira ngo aba ariko tubikora. Ndabona abantu mwamaze kuhasesekara, munyemere ninjire mu makuru mu buryo burambuye cyangwa se muri izi update aho tugiye kurebera hamwe bimeze bite, byifashe bite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amwe mu makuru nzanye ndaza kubwira ko Masisi drone yamaze mu by'ukuri kuharasa, ariko biba intangiriro ikomeye cyane y'urugamba rwa Warikare kugeza amagingo ya rurambikanye. Ndaza kubwira ko witwa Jean-Jacques Purusi uyu nguyu yayoboye Kivu y'Amajyepfo ariko yaje kwitwa umugambanyi na Felix Antoine Kisekedi, ndetse ndaza kubabwira ibigiye kumubaho uyu Purusi. Biri kuvuga ko ngo mu by'ukuri ikibazo cyabaye ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abenshi bagiye kuhagwa kandi ngo barahagwa bashinjwa ko bari gukorana na AFC M23. Iyo niyo nkota ya mbere ushaka kugira ishyamba ari gukoresha. Bikava kuri ngo uyu Purusi kugeza amagingo ya wari uri guhigishwa uruhindu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo byamaze kumubana ikibazo. Ndaza kubyinjiramo wumve uko bihagaze. Hanyuma kandi abanyamurenge Washington DC bahuye mu by'ukuri n'ubagambanira, biba ibibazo bikomeye cyane ahangaha Washington DC, ariko bagerageje kwatakana. Mfite video ahangaha itariho ivumbi, ariko uyu mugabo ikavuga ko wenda nanatinze bivuga ko ngo uyu mugabo yitwa Muhizi. Uyu mugabo akaba ari umupatina cyangwa se umufatanyabikorwa uyu muvugizi cyangwa se minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya, akaba ari inshuti ye magara. Byagenze gute rero? Video ndayifite ahangaha batakana, ndaza kukwereka uko situation ihagaze. Hanyuma si ibyo gusa, abajenerali ba Kongo barimo barimakaza urwango, bari kugenda bakwirakwiza mu by'ukuri imvugo mbi ndetse banibasira u Rwanda, banigisha abaturage ko ngo u Rwanda ari cyo kibazo gikomeye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite. Abantu turi kumwe, munkandire kuri like ahangaha, munkandire kuri like ndetse mwandike comment mumbwire nimba amajwi ameze neza. Nge nicyo kintu cya mbere mba nshaka, ndi kuguhereza ijwi rimeze neza, ibindi byose yabimeze bon. Andi makuru rero mu by'ukuri turi bugende tugaruka muri rusange, usibye iki gitero cya drone cyabaye ahangaha muri Masisi, cyahise igitero cya drone yo mu bwoko bwa CH4. Ndaza noneho guhita nkwinjiza muri Warikare rwagati, nkubwire uko ibintu bihagaze, nkubwire uko situation kugeza amagingo imeze, dore ko bivuga ko M23 nayo yahise itangiza urugamba akarabutaka muri ibice bya Kivu y'Amajyaruguru. Si ibyo gusa, ndaza kuguhereza abacancuro, ariko ntanavuga ko abajenerali batangiye kugenda bakora amadiskuru agiye atandukanye. Amakuru avuga ko ngo aba bajenerali hari impamvu bari gukora ibi ngibi, ndetse hari n'ibiri gutegurwa na leta ya Kinshasa, ari mpamvu igisirikare nacyo cyabyinjiyemo. Hanyuma ndaza kukwereka video y'abacancuro byabacanze. Aba bacancuro bari kumwe ndetse n'ingabo za leta ya Kinshasa byabayobeye. Ndaza kubwira impamvu aba bacancuro byabayobeye, ndaza kubwira impamvu aba bacancuro mu by'ukuri nabo batangiye kuvuga ati ibi bintu twajemo bishobora kuba turi kwibeshya cyane. Ni video ndazifite ahangaha n'amajwi byose ndaza kubigushyiriramo muri rusange. Hanyuma uwitwa Kajibwami aranyandikiye kabisa muri comment arambwira ati turi kumwe 5 kwa 5, ati hano muri Kenya, ati 5 kuri 5, ati hey, ni Kajibwami hano muri Kenya,
ahitwa Gisumu. Asante sana Kagibwami. Nawe andika comment umbwire nimba amajwi ameze neza, nimba buri kimwe cyose kiri kukugeraho 5/5, ubundi atwikomereze n'amakuru yacu. Hanyuma ntaratinda, reka twinjire mu makuru, ariko tuyahereye kuri drone ya CH4 yarashe muri Masisi. Iyi drone ya CH4 yarashe muri Masisi, bikavuga ko mu by'ukuri ngo ari igitero gisa nkaho cyace muri humye M23 kigera hano muri Masisi, ariko nanone kikaba ikimenyetso gikomeye ku ruhande rwa M23 bari kugaragariza imiryango mpuzamahanga ko n'ibiganiro byo mu Busuwisi ubwabyo bitari kubahirizwa. Kubera ko ibiganiro byo mu Busuwisi bamaze gusinya iby'agahenge. Hukibaze se aka gahenge bari gusinyira hano mu Busuwisi nikagere Masisi, nikagere Warikare, aka n'agahenge nyabaki biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? Amakuru avuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukaza ibitero nyuma y'iminsi mike cyane leta ya Kinshasa na AFC M23 bavuye mu biganiro mu Busuwisi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFC M23 ndetse abwira abaturage b'abanyekongo ndetse no mu miryango mpuzamahanga, bavuga ko ngo amasezerano Repubulika Demokarasi ya Kongo yasinye hagati yayo na AFC M23 ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta kindi rwose bayakoreye uretse ikinamico cyangwa se gukora ibintu bimeze nk'ikinamico, ariko nta kintu kigomba kuvamo. Bivuga ko ngo nta kintu kigomba kuva, mbese ngo ntago bagomba kugira gute, ntago bagomba kuyubahiriza. Iri tangazo rero rivuga ko ngo ku munsi w'ejo drone yo mu bwoko bwa CH4 ku isaha saa 11:05 z'umugoroba, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu gace gatuwe cyane aho bita Kibati no mu nkengero zaho muri teritwari ya Masisi, hakoreshejwe iyi drone ya CH4. Hakoreshejwe iyi drone ya CH4 ingiyi mureba niyo yakoreshejwe. Amakuru akavuga ko ngo iki gitero gikurikira icyo kuwa mbere, havuzwe ko ngo saa 9:15 za mu gitondo, kugeza ubwo itangazo ryandikwaga ngo ingabo ziri huriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagiye zitera ibisasu cyane mu gace gatuwe cyane ahitwa Mikenge ndetse na Minembwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Mwibuke neza ko iki gitero cyo leta ya Kinshasa yahise nayo igihakana, ivuga ko aho hantu atari yo yigize iharasa. Itivuga ati aho hantu ntitwigize tuharasa twebwe. Abantu munyandikire comment munyereke nimba turi kumwe 5/5 kabisa. Nanjye ibyo bintu biba binshimisha. Abantu munyandikire comment kabisa kugira ngo menye nimba ibintu bimeze bon cyase mwebwe amajwi ari kubagiraho neza. Hanyuma nukumango kuva iyo drone yarase mu bwoko bwa CH4 hano muri Masisi, Warikare rwahise rutangira kwambikana, ndetse bisa nkaho imbabazi cyangwa se ikigongwe General Sultan Makenga yari yashyiyemo AFC M23 isa gikuraho. Bahise barangiza gahunda, kuko kugaba ibitero noneho muri Masisi nukwereka AFC M23 ko nibyo by'amasezerano nta kintu bagomba kubikoraho. Amakuru nakire nuko masaha ya mu gitondo muri teritwari ya Warikare rwari rwambikanye, kubera ko ngo n'abagenda batanga magrid coordinate, n'abagenda bentervona, n'abagenda batanga makuru yaho drone ishobora kujya kwebuza vingi karasa, bose baba bari hafa ngo mu bice byo hafa. Amakuru avuga ko ngo Warikare guhera mu masaha ya mu gitondo isasu, umva urutoki ntago ruri kuva mu mbarutso, harimo imirwano ikomeye cyane. Sani Sara mushobora kuza kumva intare zise zigira gute, zihise zikora kanu. Ushobora kujya kumva intare hise ikora kanu. Hanyuma reka twerekeze ku bagenerale ba Felix Antoine Tshisekedi bari kugenda bakwirakwiza amagambo mabi mu baturage, bavuga nabi u Rwanda, bavuga ko u Rwanda ngari rwo rwabateye, ari rwo rwabakubise,
ariko byose ikaba ari politike ya leta ya Kinshasa yo gufata bamwe mu baturage runaka bakabangisha abanyarwanda ku buryo n'uvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ako gace bamwita umunyarwanda bakabyumva vuba. Icyo kintu muracyumva ariko bo bavuga ko ngo n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo babange babita abanyarwanda, abanyamurenge babita abanyarwanda. Umukongomani wamaze kubwirwa na generale ko ngo ko batewe n'abanyarwanda, uwo mukongomani iyo bavuze ngo uriya ni umunyarwanda amugirira nabi mu buryo bwihuse kuko yamaze kwinjizwamo ideology yuko umunyarwanda ari we waje gutera aho ngaho, yuko abanyarwanda ari bo ngo bashaka kubayoborera igihugu. Can you imagine? Sinzi nimba ibyo bintu muba muri kubyumva neza nkuko nanjye mbyumva. Ibyo bintu muba muri kubyumva neza nkuko nanjye mbyumva. Amakuru akemeza ko aba bajenerali ibyo baba bakora biba byaturutse hejuru. Ibyo bakora ngo biba byaturutse hejuru. Ntabwo ari ibintu byiza na gutyo gusa. Ahubwo ngo ibyo bakora bo ubwabo biba byaturutse hejuru. Reka wumve uyu mujenerali ibintu yavugaga ahangaha. Yakochana mtunda yote Rwanda akone kayote Rwanda zaratinga te Rwanda sengera zarasema konzi ya bana mboka Kongo kana yangwezo senga sacrifice na yo koba totombe lio bola notre devise tozali lelo. Aha, ngira ngo nimba muri kubyumva urumva ko ni bya bindi bavuga ngo ibibazo byawe urabifata kugira ngo ubikemure, ugasanga uri kubyegeka ku wundi kandi ari ibibazo byawe wagakwiye kwikemurira ubwawe. Ukibaza ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute nimba ibibazo byawe utabasha kubyikemurira wowe ugashaka kubyegeka ku bandi bantu. Uba wumva ibyo bintu biri bukwemerere, uba wumva ibyo bintu biri buguhire, uba wumva icyo gihugu uri bugishyira ku murongo, uba wumva hari igisubizo kiri buvemo ahangaha. Kisekedi arananiwe n'igisirikare cye kirananiwe, nta kintu kibashije, kuko ntabwo igisirikare cyagakwiye kujya kwigisha ibintu nk'ibi ngibi. Twakubiswe n'u Rwanda, u Rwanda nirwo rushaka kuyobora NEVA. Ni nayo mpamvu tugarutse muri Kivu y'Amajyepfo uwitwa Jean-Jacques Purusi amerewe nabi. Uyu mugabo amerewe nabi, ari guhigwa kugeza magingo aya. Urwandiko rwasotse bigaragaza ko uyu mugabo ari gushakishwa ku rwego rwo hejuru kubera impamvu ngiye kubabwira. Itangazo riraha. Iri tangazo ryanditseho ko ngo impamvu bari gusaba kwambura icyizere cyangwa se moshodere, sinzi ko babyita mu Gifaransa, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo banditse itangazo basaba kumwambura icyizere, baryandikira perezida w'ibiro bihoraho by'inteko y'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Itangazo rigira riti: nyakubahwa perezida, mbandikiye inyandiko iherekejwe n'inyandiko isaba kwambura icyizere guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwana Purusi Sadiki Jean-Jacques. Ati nkuko biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'itegeko ngenga nimero 08/012 ryo kuwa 31 Nyakanga 2008 rigena amahame y'ingenzi yerekeye imiyoborere yigenga y'intara, nkuko ryavuguruwe kandi rikuzuzwa n'itegeko nimero 13/008 ryo kuwa 22 Mutarama 2013, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 41 ndetse n'ingingo ya 42.
ndetse n'amategeko ngengamikorere y'inteko yacu mu ngingo y'ibihumbi 2018 ndetse n'ibihumbi 2019 kugera ku ibihumbi 2000 na ingingo kuva kuri 218 219 220. uyu mugabo bikavuga ko ngo bimwe mu byo ashinjwa harimo gufatanya na M23 ndetse no hakaba harimo no kuba ngo yaragerageje gushimuta no gutanga ku bushake bimwe mu bikoresho harimo nk'imodoka, essence na mazutu byari bisitotse hariya, n'ibikoresho bya gisirikare byafatiwe hariya, yewe n'amasitoke y'ibyo kurya byari biri hariya. Uyu Purusi baramushinja ko yabihaye AFC M23. Nk'abantu mwe ibisi byabi ni nyamvuga ati uyu mugabo Purusi ni muza amadisikuru ye, timuzi kuntu uyu mugabo nawe yavugaga amagambo akariye, ariko nawe baramwihindutse aya masaha. Ubu tuvugana nawe tayari bamaze kumwihinduka. Narababwiye ngo ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndakubwiza ukuri birakomeye. Kugeza amagingo ya birakomeye. Purusi ubu ari guhigwa, ahari bufatirwe hose arahita atabwa mu mfuto. Amakuru ari kuvuga ko ashobora kuba banahageze iwe, bari kumushakisha. Ko byagenda kose rero urumva ntabwo ibintu biri bworohe pe, ubwo ibintu biri bworohe na gatoya. Basirikare bapanuwe mu bice bigiye bitandukanye, bisobanuye kuko byagenda kose mu gihe urugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batari bafata icyemezo cya nyacyo ngo bubahirize ibyo M23 isaba. Hari amahoro mubona? Hariko se reka mbaze namwe munsubize muri comment. Usibye kuba ubuyobozi bwa Kisekedi ubwabwo budashobotse, icyo gushoboka ni kimwe no kudashoboka ni ikindi. Usibye kuba budashobotse, mubona ubundi hari inzira basanasaniramo ku buryo bwakongera bugasubira ku murongo. Kuko ejo bundi Bahati Musangwa Elast we yavuze ko bagomba kubadirisha, bagomba kubuhindura ubwo butegetsi. Mwe mubona hari ikindi cyakorwa bagapfunyapfunyika bigakunda? Bagifite zagarimezuko, batari bajya ku murongo na rimwe. Sinzi rwose pe, biragoye cyane, ariko wumve ngo cyane. Amakuru avuga ko rero ngo Jean-Jacques Purusi na n'ubu ngubu akigendagenda, ariko ibibazo bikiri ibibazo kuri we. Ibibazo biracyari ibibazo kuri we. Hanyuma uwitwa Silvanus yavuze ngo reka nkubwire seka, nta muhanda utagira iherezo, n'abanyamurenge bazavugirwa. Ndaje ninjire ku banyamurenge ubu ngubu nibwo ngiye kwinjira no ku banyamurenge maze kuva ku inkuru ya Purusi. Ubu inkota ityaye abayobozi ba leta ya Kinshasa bari gukoresha bashaka kukurangiza.
bahita bavuga ko ukorana na AFC M23. Niyo nkota ya mbere icyaye bagukubita. Amakuru ari kwemeza ko reka ubwo iya Purusi na Masisi ndayirangije. Indi nkuru ikomeye, aba bana b'abanyamurenge mubona bari kurwana umuhenerezo kugira ngo barebe ko babona uburenganzira bwabo. Icyemezo cyamaze gufatwa, amakuru yemeza namaze kwakira nuko icyemezo cyamaze gufatwa, bagiye kurwana nta yandi mahitamo yandi, kuko Tshisekedi we byagaragaye ko nta kintu ahindukaho. Imipango yo ikomeza ari imipango, kandi igakomeza ari imipango yo gutera yo gutera Tshisekedi, yo gutera M23. Yaba twirwaneho yaba M23, umugambi nta wundi. Umugambi nta wundi nuwo gushaka amahoro bakanarwanira uburenganzira bwabo. Mu gihe batarwaniye uburenganzira bwabo, nta kindi bizeye Tshisekedi azakora. Ndetse gato twumve afande Rugabo. Urani bibazo cyane cyane ubu no munsi ku bantu bari ku Ndondo na Minembwe. Ndondo yari gize igihe kinini nta kibazo kibamo, ariko munyene nibo bagezweho. Umwanzi yapanze yuko umunyamurenge nta mahoro agomba kugira ahantu hose. Duheza n'ubundi n'abanyamine. Hanyuma urumva ko ikibazo cyo kiracyahari mu Minembwe. Ibi byose mwumva biri gukorwa n'abarundi mw'abantu. Ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na FARDC n'abawazarendo bagenda babafasha. Ibi byose mwumva abanyamurenge bakomeza batangaza, yaba mu bitangazamakuru yaba kuri social media. Yo witegereje neza ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bo barashaka kubarimbura. Mumbwire muri comment, hari ikindi wobona bagamije se? Uretse abanyamurenge bamwe bavuyemo bakajya mu gihugu cy'u Burundi bakavuga ko ngo bagiye gushimira Perezida Tshisekedi, wowe hari abandi uzi barenze abanyamurenge bagaragaye Washington DC basaba ko abanyamurenge barenganurwa, basaba ko hahagarikwa jenoside iri gukorerwa abanyamurenge? Hari abuzi? Andika muri comment. Byibuza se hari ikindi wumva kiri buze gukorwa? Kigatuma aba banyamurenge ubwicanyi bwabo ubwicanyi bari gukorerwa buhagarara? Hari icyuzi kiri buze cyakorwa uretse kuba M23 iri buhitemo kurwana ndetse n'iyitwirwaneho mubona? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudepite umwe nawo ni umwe yagize gutya avuga ku karengane abanyamurenge bari gukorerwa, ndetse nasaba Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye guhagarika ubwicanyi bari gukora abanyamurenge. Uwamusubije nawe ntiyigeze hakana ko abanyamurenge bari kwicwa. Uwamushubije muze gukurikira iyo tweet uyu mugabo yashyizeho, ni umudepite witwa nimba ntibeshye, kamanze murebe neza, ariko uyu mudepite nta muntu wigize umuvuguruza wenda ngo avuge ngo abanyamurenge ntibari kwicwa. Hoya. Ariko hari uwaje aravuga ngo aba banyamurenge bigaragambije
cyangwa se bari kudusakuriza, reka bari mvugo nkoresha, abanyamurenge bari kudusakuriza ngo bazanywe na Barack Obama. Amusubiza uwo mudepite yitwa Joe Wilson. Can you imagine? Tshisekedi ari kurodinga amakompra ya buri gihe, ari kugura drone zo kwivugana abaturage. Nubu ugasanga ngo mukomeze ngo mwubahirize ngo amasezerano, mukomeze mwubahiriza amasezerano, ari wowe byagushobokera. Abarundi za regime, iyo tuvuga gutyo ntabwo tuvuga abaturage b'u Burundi, tuvuga regime ya CNDD. Abo ngabo bari muri minembwe, nibo bari kuri ano marango gutangira za Gakenke ugaseruka kuri zero na za Mikenge. Bose ngo nta kindi bashakisha ko barashakisha umunyamurenge. Tubwira ndayishimiye, nibo banagerageje gutera Gakenke. Aribo bagerageje gutera Gakenke. Iyo ni position y'abarundi itanavanze na FARDC. Niyo yasubiye kongera gutera kugira ngo ize mu gihe dufite abasirikare bacu bakomeretse. Ntibarekeraho. Noneho ubu nyine baragiye baja mu ruganda rwabo rwa Kotebu baprinting imyenda yabo y'abarundi. Ubu nyine niyo hebambika intera hamwe bariya bapifanya. Bohereje ibihumbi 4 bihe bizamuka ku ndondo. Ibihumbi 4 hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Bigize iminsi zakoze training ahantu hatatu mu Burundi. Izo zambikwa teni z'u Burundi zifite drapo y'igihugu. Bazambika FDLR n'abariya bose binkora amaso bakayumba Nyamwasa. Ubu nyine noneho bagize n'undi mushefu wabo Like Habyarimana, umuhungu wa nyakwigendera Habyarimana nawe wasize akoze genocide mu Rwanda. Abo ngabo nibo bazamutse inzira zitatu. Kuko mubizi ibiduhora tubivuga buri munsi yuko abantu kuba abatwarabashije kuva muri Uvira zahaye umuryango munini umwanze kugira ngo akomeze atera ibirindiro zacu za Minembwe no gutera abaturage bacu ba Minembwe, kubabuza ikijyanye no kurekura Uvira cyangwa se kuva Uvira, sibyo nicyo afande Rugabo agarutseho, ariko nanjye reka nkivugeho. M23 ijya gupanga gufata Uvira, muribuka uko byari byagenze? Muribuka igihe bari bamaze bataka ibitero biri gukorerwa abanyamurenge? Murabyibuka igihe bari bamaze bataka? Muribuka icyo gihe kunari kinini? Mumaze kubona igihe gishize M23 itaka ibitero bya drone mu bice bituwemo abanyamurenge aha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muribuka igihe M23 imaze itaka ibitero muri Masisi? Ubwo yafataga Warikare nabwo murabizi ko yayirekuye. Muribuka nabwo mbere yaho byabanjirije uburyo batakaga ibitero? Aha muribwira rero ikigiye kuba muri utu duce tubiri mvuze. Nta makuru y'ibanga, mwibwiye ikigiye kuba muri utu duce. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo ubwazo hashobora kuba icyo batari bubashe guhagarika. Hashobora kuba ikintu bo bwabo batari bubashe guhagarika. Byo nkubwira ni ukuri. Reka twikomereze tuve ku iyi nkuru ya Minembwe na Purusi n'aba bagenerale, mbabwire iby'abanyamurenge. Abanyamurenge bagira gutya bahura n'ubagambanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri cya gihe bari gukora imyigaragambyo bamagana ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge. Umwe mu bagabo rero batajya bavuga ko rwose abanyamurenge ngo bamerewe nabi, ahubwo akavuga ko nta kibazo abanyamurenge bafitanye. Ndetse amakuru naje kwakira uyu mugabo witwa Muhizi akaba ngo ari inshuti cyane na Patrick Muyaya, yagize gutya aca aho abari bari kwigaragambiriza basaba uburenganzira, basabira ubuzima bene wabo bari kwicwa, bari gukorerwa itsembwa cyangwa se bari gukorerwa genocide hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nawe barahageze batangira kwambikana n'agasuzuguro kenshi
akajya avuga ati ngo nimufotore akajya avuga ngo nimufotore rwose, reka amajwi ndayafite ahangaha, akajya avuga ati ngo mufotore, muragira gute se, murakora iki, mufotore. Abaturage bo ubwabo bari kwigaragambya, sibyo? Abanyamurenge barababaye, bari kwigaragambya basabira bene wabo ko bavuganirwa. Hanyuma undi nawe abaciyemo yidoga avuga ati muratugira gute se, biraza kurangira gute? Ati muratugira gute? Can you imagine ibyo bintu? Sinzi ibyo bintu muba muri kubyiyumvisha, ariko etse umve kuntu yari ameze uno mugabo. Amubonye dore no wambaye agakote k'ikigina. Abasore hano bari barakaye bafite umujinya bashaka kumusingira, ariko nyine abashinzwe security bakavuga ati mworoke mutuze hano, turi muri Amerika, utaza gukora icyaha imbere yaba bapolisi b'abazungu ntiwavamo. Nukuvuga ngo ndakubwiza ukuri, aba banyamurenge ubwabo uyu mugabo bari kumwivugana, rwose, kuko ntago wambwira uburyo abantu bamwe bari kwigaragambya basabira bene wabo uburenganzira bari kwicwa, wowe ubajemo kandi usanzwe uzi ko utavuga rumwe nabo. Hako icyo kintu muracyumva? Bivuze ngo birashoboka ko yaraje no kubashinyagurira. Birashoboka rwose cyane ko yaraje wenda no kubashinyagurira. Nubwo izi mfura z'abanyamurenge zabaye imfura koko, ariko niyo bamusagarira hari ahantu yari kuba yabaye nyirabayazana, yaje kwiyenza, aje kugaragaza indi sura, sibyo? Yaje kugaragaza indi sura nkurikije uko ibintu bimeze y'imyigaragambyo. Abantu bari Washington DC bari gusaba amahoro, bari gusaba ubutabera, bari gusaba ko bene wabo barenganurwa, uje kwidoga kandi uzi ko mutavuga rumwe. Ibyo nabyita no gushinyagura. Ahubwo sinzi impamvu batageze gute, sinzi impamvu batanamukubise. Cyane pe. So, hanyuma rero ni munyemerere abari nahangaha ncumbikishiriza, mbashimire mwese twabanye muri no live, ndetse mbabwire mu nkandi like ndetse na comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Turaza kongera dusubire n'ubundi mu yandi makuru yacu, amakuru yo nakagaruka. Ciao ciao. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Health Care atugana tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi neza neza turegeranye uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu.